Arĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra andũ arĩa mena mawathe thĩinĩ wa thĩ, komishoni ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC nĩ ikĩirio rĩtana rĩa kũgacĩrithia mĩtaratara ya gũkuruhania andũ arĩa mena mawathe igana kwa igana hoka nĩ gũikia kura. Maugĩte ĩmwe ya mĩhĩnga ĩrĩa andũ arĩa mena mawathe marahĩtũkĩire hĩndĩ ithurano nini iria cirĩga gũtabanio kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria hoka nĩ arĩa matonaga na mahũthagĩra ciara ciao gũtambũra marĩtwa, nĩ mararĩ na ihinda iritũ. Ili unakuta kwamba walemavu kama Nalondo DP Primary hawangeweza ku access the polling rooms. Alafu kukosekana kwa hiyo ballot paper ambayo tunaweza kusema ni braille haikuwawezesha ku keep secret au hiyo siri yao kama wafanyikazi wao kama wapika kura. Inaonekana kwamba vile walikuwa naita agents ku observe au ku witness kuhudhuria ilikuwa na compromise secrecy. Oho maugĩte IEBC nĩ ibatie kũigĩrĩrĩka hoka nĩ kũgacĩrithia ũgitĩri wa andũ arĩa mena mawathe, kuona rĩmwe nĩ kũraumĩra ngũĩ ũndũ ũrĩa ũrahatĩrĩria mĩthiĩre yao, na oho makoria atongoria gwathĩkĩra gatiba na njĩra ya kwaga kũheana mahaki, kuona nĩ marakinyĩra nginya andũ arĩa mena mawathe. Ya pili tunasema kwamba IEBC imekuwa na uzembe ya ku enforce the electoral code of conduct. Na saa zingine tunawalaumu lakini hawana capacity. Mambo ya bribery, mambo ya violence, IEBC saa zingine ingawa iko kwa sheria hiyo ni jukumu lao, lakini hawana hiyo uwezo na capacity. Na kwa kaunti ya Kajiado, andũ arĩa mena mawathe nĩ matabanĩtie woko na kayũ kamwe gakũrĩrĩra ũiganania, gĩthomo gĩkinyanĩru na rĩera rĩega rĩa ũruti wĩra nĩguo kũgacĩrithia mĩkĩre yao ya maũndũ. Kitu ya muhimu sana ni kwamba tumefanya ile jambo kwa sababu ya awareness na advocacy, kwa sababu katika kaunti yetu ya Kajiado tumeona kwamba watu wenye ulemavu wamekuwa nyuma sana, lakini tukaamua kufanya ile jambo ili kuelimisha pia community kwamba watu wenye ulemavu wako na haki katika nchi yetu ya Kenya, na pia wako na haki ya kufanya jambo fulani ambao linafaa katika sheria. Walemavu wako na shida mingi sana. Walemavu especially huko chini reserve, hii kitu ambayo tunaitaga sha hata hawaelewi kabisa. Wale wengine ambaye wamekuwa na matibabu hawezi fikiwa na dawa, especially wale wako interior. Wale kwanza at least wale wako hapa kama town hivi ni afadhali kidogo, lakini wale wako huko chini hawafikiwi kabisa. Ni ku create awareness na advocacy ya kuweza kuambia community na other stakeholders kwamba walemavu pia ni watu kama wengine na wao pia wako na haki ya kukuwa included in all sectors. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.